Our stories are amazing, and I think we should be the people in place to capture those stories, because it's a taonga that belongs to us, by Māori, for Māori. Te ao pāpāho is waiting for our rangatahi because ko rātou ngā rangatira mō āpō, for they are the survival of our media for the new coming generation. So rangatahi mā, nau mai, piki mai rā. Mea hi ana koutou ki te urumai. Kāre noho he here, kaua e whakamā ko tō tātou reo tonu tērā, e kaue ana i te mahi. Mea whai ana ko i te reo kia kaha mai, a kaua e whakamā ko te Māori Media te wāhi pai. Hai mahi mā. Come and be a part of Māori Radio. Māori Radio is really, really exciting at the moment. If you do have a passion for broadcasting, whai te kahurangi, but also be mindful that he tata arunga he roa araro. The sky is near, but the journey is long. But don't be scared to do hard work, because mā te whakapau ngā wera e angi tū ai te tangata. So with a lot of hard work comes some success as well. We're not just the announcers, we're not just the reporters, we're not just the journalists. We are the developers of new technologies. We're talking about how we can encourage a Māori language journey that improves the experience of not only the speaker, but also the listener. And that's why we say, e rua ngā taringa, ko tahi te ārero.